Reka mbasuhuze kandi mbifurize ibihe byiza, mbifurize kugubwa neza muri bose mu bice bitandukanye. Mukomeje kudukurikira muri gahunda za makuru ndetse n'ibiganiro biciye kuri M247 TV, biciye kandi ku muyoboro wa YouTube. Nk'uko bitangazwa n'urwego rw'imfungwa n'abagororwa RCS, Rwanda Correctional Services, ruratangaza ko nta mucungagereza wari wagaragarwaho n'icyorezo cya COVID-19, bivuze ko atari bo bayinjije muri gereza zagaragayemo rero iki cyorezo nk'uko yabitangaje. Umuvugizi wa RCS CSP Ubwoba avuga ko nyuma y'uko icyorezo kigaragaye muri zimwe muri za gereza, Minisiteri y'Ubuzima Minisante yategetse ko gereza zose zipimwa, kandi ibipimo bimaze gufatwa ngo byagaragaje ko nta mucungagereza wanduye COVID-19 nk'uko byavugwa nk'abaturage. Icyorezo cya COVID-19 kimaze kugaragara muri gereza za Rwamagana, Mageragere na Muhanga, cyatunguye abantu benshi cyane kuko kuva muri Werurwe na 20 cyaduka mu Rwanda nta bwandu bwari bwakagaragaye muri za gereza nk'uko byakomeje kugenda mu by'ukuri bigaragara mu mibare yatangazwaga na Minisiteri y'Ubuzima hano mu gihugu cy'u Rwanda. Hari abavuze ko rero icyorezo ngo cyinjijwe n'abacungagereza kuko kuva cyakaduka abagororwa badasurwa kandi ntibajye kuburanira hanze, ku buryo rero hari n'abavuga ko icyorezo cyinjizwa n'abafungwa bashya cyangwa se abandi binjira muri gereza. Mu gushaka rero kumenya mu by'ukuri ukuri ku nkomoko y'icyorezo muri za gereza, Kigali Today yavuganye n'umuvugizi wa RCS CSP Ubwoba, maze avuga ko nyuma yo kubona abafungwa barwaye COVID-19 gereza zose zo mu Rwanda zapimwe kandi nta mucungagereza wagaragayeho ubwandu bwa COVID-19 iterwa n'agakoko gashya ka coronavirus. Agira ati hari abantu barimo n'abanyamakuru bagiye bambaza uko icyorezo cyageze muri gereza kandi abagororwa badasurwa, bakavuga ko rero ari abacungagereza bakizanye, ariko sibyo kuko Imana iracyaduhagazeho, nta mucungagereza wanduye COVID-19. Yongera ati Minisiteri y'Ubuzima niyo iri gushakisha inzira icyorezo cyanyuzemo akinjira muri gereza, ariko nta nubwo akiri mu bagororwa, ahubwo kiri mu bantu bashyirwa mu kato iyo binjiye muri gereza. Abagororwa rero basanzwe nta kibazo baba bafite. Icyakora umuvugizi wa RCS nawe akaba atunga agatoki abaza gufungwa bashya kuba rero bashobora kuba barinjije COVID-19 muri gereza, kuko ngo baba baturutse hanze aho icyorezo cyatangiriye, cyangwa kikaba cyaraturutse ku bagororwa bajyanwa kuvurwa ku bitaro, bakaba bahura n'abantu banduye COVID-19, cyangwa se icyorezo kikaba cyarinjijwe n'abagemurira amagereza ibyo kurya nk'uko CSP Ubwoba yabivuze. Vuga ko izo mpande zose arizo ziri kureberwamo inzira icyorezo cyanyuzemo, gusa ngo nta gikuba cyacitse kuko icyorezo kuba kigeze muri za gereza bigaragaza ko hanze mu baturage kigihari. Hakaba rero hakwiye gukazwa ingamba zo kwirinda kugira ngo n'abagororwa batazakomeza kwandura nk'uko n'abandi baturage bandura. Yagize ati nta gikuba cyacitse, icyorezo cyageze muri gereza ariko abanduye bari mu kato, ntabwo bari muri gereza. No gukomeza kwitwararika kuko kigeze muri gereza byaba ari ikibazo gikomeye cyane kuko habamo n'abanyantege nkeya nk'abasaza n'abakecuru, ku buryo cyagira ingaruka nyinshi cyane ku buzima bwabo. CSP Ubwoba kandi akaba asaba Abanyarwanda n'imiryango y'abafite ababo bafunze gukomeza kwirinda kugira ngo icyorezo kidakomeza gufata indi ntera, kandi ntibakuke umutima kuko kuba icyorezo cyarageze muri za gereza bihangayikishije, ariko nanone hafashwe ingamba zo kurinda abatarandura barimo n'abakozi bose ba gereza nk'uko yakomeje kugenda abivuga. Akaba rero mu by'ukuri ari aya makuru akomeza kugenda ashyirwa ahagaragara, ati nta mucungagereza wanduye COVID-19, ati ntituramenya uko yinjiye muri gereza nk'uko yakomeje kugenda avuga. Ariko kandi icyorezo ntabwo kiri muri gereza, ahubwo kiri mu bashyizwe mu kato mu by'ukuri baba bategerejweho kujyanwa muri za gereza muri rusange. Icyakora ati birashoboka ko gishobora kuba cyanjijwe muri gereza nanone n'abava muri gereza bajya kuvurwa hanze, wenda bakaba bahura n'abanduye COVID-19 bakaba bayijyana muri gereza, cyangwa se mo kimwe bakaba
abafungwa bashya mu by'ukuri nk'uko nawe yakomeje kugenda abigaruka muri rusange. Ni COVID-19 rero navuga ko ikomeje kugenda ikaza umurego muri iyi minsi nyuma y'uko leta y'u Rwanda yakomeje kugenda yoroshya ingamba kugira ngo ibintu byongere bise nk'aho bisubira ku murongo nyuma y'aho abantu bari bavuye mu bihe bikomeye cyane na gahunda ya guma mu rugo. Gusa ni ingamba zari zikomeye zari zikakaye, wavuga ko zagize n'ingaruka zikomeye cyane ku bukungu bw'igihugu muri rusange, ndetse leta y'u Rwanda ikaba byose yaragiye ibishingiraho kugira ngo irebe ko yazahura ubukungu, ariko n'icyorezo nacyo kikarushaho gukomeza kugenda gikaza imbaraga muri rusange. Gusa ikiriho nuko leta y'u Rwanda iracyakomeza gusaba n'ubundi buri muturarwanda, buri munyarwanda wese gukomeza kwitwararika, kwirinda, gukurikiza ingamba zose zashyizweho na Minisiteri y'Ubuzima zo kwirinda icyorezo cya COVID-19 kugira ngo ubuzima butongera kuba bubi cyane. Ndetse kandi urabizi ko mu bihugu bikomeye cyane by'Iburayi, Ububirigi, Ubufaransa, hari ibihugu byinshi bimaze gusubira muri guma mu rugo. U Rwanda narwo ntabwo rwifuza ko rwasubira muri gahunda ya guma mu rugo. Ngibyo rero ibivuga kujyana n'icyorezo cya COVID-19 mu Rwanda cyageze mu Rwanda ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa gatatu 2020, kigaragaye ku Muhinde wari uvuye i Mumbai. Ubu icyo gihe leta y'u Rwanda itangira gufata ingamba zikomeye cyane, haza kwikubitamo guma mu rugo. Guma mu rugo abaturage bahangana nayo, ibintu birakomera cyane, inzara iratera, ubukungu busubira inyuma, ndetse leta y'u Rwanda ifata ingamba zikomeye cyane zo kugenda ifasha abaturage. Ariko kugeza amagengo anga abantu barishimira ko ibikorwa byinshi bya hafi ya byose byagiye bifungurwa, nubwo hari ibitari byafungurwa. Gusa buri byumweru bibiri leta y'u Rwanda biciye mu nama y'abaminisitiri iraterana, hashingiye ku busesenguzi bwakozwe n'inzego z'ubuzima n'izindi zibishinzwe muri rusange, bakagenda boroshya ingamba zitandukanye, cyangwa se bakaba bagira n'izindi ngamba bafata zijyanye no gukomeza gahunda yo kwirinda iki cyorezo cya COVID-19. Nguko rero ko bimeze ishusho ya COVID-19 mu gihugu cy'u Rwanda muri rusange. Muri Sudani abakuru b'abaroberi batahutse muri iyi ndwi ku murwa mukuru Khartoum bavuze ko biyemeje kubahiriza no gushyira mu ngiro amasezerano mashasha y'amahoro na leta bafise umutima mwiza. Al-Hadi Idrisi, umukuru w'umuhari Front Revolutionnaire du Sudan, umwe mu migwi y'abarobere yasinye amasezerano na leta mfata kibanza ya Sudani, yabwiye abamenyeshamakuru i Khartoum ko ayo masezerano ari akaryo keza ko kubaka Sudani nshasha iyo abanyagihugu bose bazofatwa kumwe. Idrisi yavuze ko we n'abandi bategetsi barongoye imihari n'imigambo itavuga rumwe n'ubutegetsi batahutse i Khartoum n'imitima yugurutse. Yavuze ko yizeye ko abanyesudani bazobafasha mu gushyira mu ngiro ayo masezerano. Muri ayo masezerano yasinyiwe i Juba muri Sudani yo mu manuko, imigwi yose itavuga rumwe n'ubutegetsi ubu iri muri leta mfata kibanza nk'uko Idris abivuga. Mu ndwi iheze General Abdul Fattah al-Burhan arongoye akanama karongoye Sudani ibyifata kibanza yarababariye imihari yose yitwaje ibirwanisho yagwanye na leta, kiretse abagirizwa ibyaha bihohotera kiremwa muntu n'ibyaha byo mu ntambara baronderwa na sentare mpuzamakungu mpanabyaha CPI. Amatohoza aheruka gukorwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yerekana ko igice cy'abarepublikane batoye bemera ibivugwa na Perezida Donald Trump ko yatsinze amatora yo mu ndwi zibiri ziheze biciye mu kuri, aho yahiganwa n'umudemokrate perezida yatowe Joe Biden. Trump yamye yemeza hafi buri munsi ko amatora hamwe n'iharurwa ry'amajwi byakozwe hatumbereye kumukumira ku butegetsi, acarahakana kwemera ko yatsinzwe na Biden. Ibyashyikirijwe inyuma yo kubaza no kumviriza abanyagihugu barenga 1,300 byasohowe ejo kuwa gatatu byerekana ko 73% bemera ko Biden yatsinze na 5% bibaza ko Trump ari we yatsinze. Ariko abanywanyi b'umugambwe w'abarepublikani baracyafise amakenga ku byavuye mu matora, babajijwe nimba Biden yaratsinze biciye mu kuri. Abarepublikani 52% bavuga ko Trump yatsinze mu kuri, mu gihe 29% bemeza ko Biden ari we yatsinze. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ejo kuwa gatatu yarafatiye ibihano bishasha Irani bitumbereye ikigo cyashinzwe n'umutegetsi kizigenza Ayatollah Ali Khamenei. Ubushikiranganje